Bakunzi bakunda ubuzima Health Care turabasuhuje tubahaye ikaze. Ngewe ugiye kubagezaho ikiganiro cyerekeranye n'ubuzima bwa muntu n'uburyo tugomba kwifashisha imiti ikomoka ku bimera twirinda kandi tunivura. Nitwa Eric Abizera kandi nkunda kubagezaho ibyerekeranye n'imyororokere n'ubuzima n'uburyo tugomba kuburinda. Turabakunda, turabashimiye. Rero nkuko musanzwe mubizi, kunda ubuzima Health Care twakoraga muri Chic, ariko tuza twimukira hafi na Hotel Okapi mu nyubako ikora muri Genesis TV muri ground floor niho dukorera. Kandi udukeneye waduhamagara kuri 078 56 86 6882. Website yacu ni wa eshatu kundubuzima.rw, YouTube channel ni Kunda Ubuzima Health Care, no kuri Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, hose wadusanga kugira ngo tukugezeho amakuru cyangwa se information zigendanye n'ubuzima kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Tumaje kubaha adresse yacu, tuvuga ko twimutse twavuye muri Chic tukaza hafi na Hotel Okapi ku Muhima mu nyubako ikora muri Genesis TV muri ground floor. Umanuke mu gahanda k'amabuye uciye ku Mpara werekeza kuri Set Famille, aho ngaho ituhabona ahantu handitse ikigo Kunda Ubuzima Health Care. Rero tugiye kubaganirira ku nyunganiramirire cyangwa se produit naturel ikomoka ku bimera, by'umwihariko ifasha abagabo guhera ku myaka 25 kugeza ku myaka 90. Iyi produit ni korwa n'uruganda rwitwa KYT rukomoka mu Bushinwa, yitwa Wolfberry Maca Coffee. Iyi Wolfberry Maca Coffee ni inyunganiramirire kandi ikaba n'umuti, kuko tuzi ko iyo wariye neza uburiye umuti, warya nabi ukaburiye uruzi. Rero iyi Wolfberry Maca Coffee ni igihingwa gikomoka mu Bushinwa cyagenewe abagabo bafite ikibazo cy'uburumbuke, bafite ikibazo cya infertility mu buzima bwacu. Ndavuga turibanda ku buzima bw'abagabo, ku buzima bwacu. Rero iyi Wolfberry Maca Coffee ni nziza ku bagabo kuko izamura imisemburo ya testosterone. Izamura imisemburo ya testosterone, kandi imisemburo ya testosterone yabaye mike, umugabo agira ikibazo cyo kurangiza vuba. Iyi Wolfberry Maca Coffee by'umwihariko ifasha kuri systeme nerve, igatuma neurotransmitters zitanga amakuru kuri gahanda prostate. Iyi Wolfberry Maca Coffee by'umwihariko ituma intangangabo n'amasohoro bikora neza, bityo testicule nazo zigakora amasohoro n'intanga byiza kandi bikomeye. Iyi Wolfberry Maca Coffee ifite uburyo yifitemo gukuraho stress. By'umwihariko hari igihe umugabo aba afite stress yagira muri rapport sexuelle bikanga. Iyi Wolf Maca Coffee irihagije mu gukuraho stress ku bagabo mu gihe bari gukora imibonano mpuzabitsina, ndavuga amabanga y'abashakanye. Iyi Wolf Maca Coffee berry by'umwihariko ifite ubushobozi bwo kurinda prostate kugira ngo itarwara kanseri ya prostate. Ni nziza kuko iyi ngiyi ifasha umusemburo wa gonadotropine gukora neza, igatuma intangangabo zihuta ku muvuduko uhagije, ikongera intangangabo ku bantu bikinishije, kubona afite ikibazo cyo kwikinisha. Iyi Wolfberry Maca Coffee irihagije. Igizwe n'udushashi 20, kandi iyi Wolf Maca Coffee by'umwihariko ni byiza kuko yongera ibyishimo ku bashakanye, ku ruhande rw'umugabo no ku ruhande rw'umugore, kuko ituma umugabo agera kuri orgasme ya nyuma, ndavuga ibyishimo bya nyuma, bityo akarangiza amabanga y'abashakanye neza. Iyi Wolf Maca Coffee ifasha ku mpyiko, kuko akenshi na kenshi imbaraga z'umugabo ziva ku mpyiko, ziva ku bihaha, bityo oxygene itari gutembera neza, rapport sexuelle ntabwo igenda neza, ndetse systeme nerve nazo ntizikora neza. Wolf Maca Coffee
nta effet secondaire ifite kuko ifite ubuziranenge bw'ibigo mpuzamahanga nk'ikigo FDA American Food and Drugs Administration ndetse n'ikigo GMP Good Manufacturing Practice n'ibigo ISO n'ibindi bigo bitandukanye. Wolf Berry Maca Coffee ni nziza kubera ko by'umwihariko ifite uburyo kiyongera semen flame, ndavuga ibyo bita amasohoro, yongera amasohoro ahagije. Burya no kuba udafite amasohoro ahagije nabyo ni ikindi kibazo. Kandi umugabo urangiza neza araruhuka, nawe uzabigenzure. Ndabwira umugabo mugenzi wanjye, umugabo urangiza neza araruhuka, yumva stress zishize, yumva afite akanyamuneza, yumva nta kibazo afite, yumva nta mpungenge afite, aba afite ibyishimo, ntago aba afite umujagararo, ndetse n'uruhu rwe ruba rumeze neza. Ndababwira ko gukora prosexuelle ukarangiriza igihe bikumira kuba warwara kanseri ya prostate, kuko akenshi na kenshi umugabo udakora prosexuelle kandi ngo ayikore ku gihe kandi ngo ayikore neza bishobora kumutera kugira ikibazo cyo kurwara kanseri ya prostate. N'umugore udakorerwa raporo sexuelle agira ibibazo by'ibibyimba by'inkondo y'umura, akagira ibibyimba byo muri terrace. Ni byiza gukoresha iyi Wolf Berry Maca Coffee, irihagije mu kuzamura immunity, irihagije no kongera imisemburo ya testosterone, irihagije mu kuzamura mu gutuma intangangabo n'amasohoro byiyongera kandi bikagenda ku muvuduko uhagije, irihagije mu gufasha imisemburo ya gonadotropine, irihagije mu gufasha neurotransmitter gutanga amakuru kuri grande prostate, irihagije mu kongera erection kugira ngo ugire ibyishimo orgasm, irihagije mu gutuma amaraso agera mu gitsina neza, bityo bigatuma agace kitwa rimeri gakora neza. Iyi Wolf Maca Coffee nahandi wayisanga muri Kunda Ubuzima Health Care. Nabwiye ko Kunda Ubuzima Health Care dukora mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, hafi na Hotel Okapi ku Muhima mu nyubako ikoramo Genesis TV muri ground floor, uciye ku gahanda k'amabuye uvuye kuri Chic, uramanuka gato ugahita ugera aho dukorera. Ugeze kuri Hotel Okapi waduhamagara tukakuyobora, dusohoka muri office tukakureba. Kandi ndabamenyesha ko izi produits naturels, izo nyunganiramirire zikora nk'imiti, izi tuzohereza hanze muri Amerika, mu Bushinwa, Australia, Sweden n'andi atandukanye ku mpande enye zose ku isi. Dukoresha DHL, dukoresha Posta, dukoresha FedEx, ayo makampani yose ashinzwe kudufasha kugira ngo tuboherereze imiti naturelle. Erega n'umugore nawe si ngombwa ko yihererana iki kibazo. Hari igihe umugabo agira isoni cyangwa se umugore akagira isoni, umwe muri mwebwe yatinya undi kugira ngo mudasenyurwa. Kudakora amabanga y'abashakanye neza bisenya ingo muri iyi minsi ingo ziri gusenyuka bitewe n'amabanga y'abashakanye adakorwa neza. Kandi mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina wirinde kujagarara, mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina wirinde guhuzagurika, mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina bapoze, utegure uwo mwashakanye neza, umutegure neza, umuganirize neza. Hari igihe aba yiriwe mu kazi afite stress avanye mu kazi, nawe afite stress avanye mu kazi. Ibyo ngibyo byose kugira ngo biganireho kugira ngo mwubake urugo neza. Igisenya ngo muri iyi minsi nta mugabo uganiriza umugore, nta mugore uganiriza umugabo, bose bagiye mu buriri ari ukukora byabo nk'uko bishakiye. No, biganirwaho, bitekerezwaho, barategurana kugira ngo igikorwa kigende neza. Icyabigufashamo ni iyi Wolf Berry Maca Coffee. Dufite na Maca tablet yayo, dufite na Power Resource. Iyi ngiyi Power Resource by'umwihariko niyo dufite n'abantu bafite ikibazo cya kanseri ya prostate, abantu bikinishije, bafite ikibazo cyo kw'amaraso atajya mu gitsina neza, bafite ikibazo cy'umujagararo, ikibazo cya stress, bafite ikibazo cy'amagufwa, kuko iyi ngiyi by'umwihariko ituma imitsi iba elasticity ndetse amaraso agatembera neza mu mabanga y'abashakanye. Iyi ngiyi ni nziza, ikumira ubugumba ku mugabo wumva afite ubugumba. Ni imwe muri produit dutanga kugira ngo ubugumba bushire, noneho azabyare neza. Abagabo batabyara, abagore batabyara, nimuze mutugane tubafashe, tubafitiye produit, twabazaniye igisubizo ku bagabo. Wolf Berry Maca Coffee na Maca tablet na Power Resource. Iyi ngiyi ni produit naturelle zibafasha
kugera ku gisubizo cy'amabanga y'abashakanye. Kandi umugabo ahava akagera ni byiza ko agomba kunywa amazi angana litiro 3 ku munsi, kuko amazi ari mu bintu bifasha umugabo mu gutunganya prostate neza kugira ngo agire ubuzima bwiza. Iyi Wolfberry Maca Coffee uyinywesha amazi y'akazuyazi, kuyinywa n'agasashe kamwe byibuze mu minsi 3, hashira iminsi 3 kongera ukanywa akandi gasashe. Kandi iyi Wolfberry Maca Coffee ndababwira ko ari produit nziza, by'umwihariko hari igihe nk'umugabo yishimagura afite nk'ibibazo by'amatrichomonas cyangwa se amasifilisi runaka cyangwa se afite infection urinaire, iri mu bintu birwanya infection urinaire iyi Wolfberry Maca Coffee. Nuko rero mwadusanga muri Kunda Ubuzima Health Care, aho dukorera mu nyubako ikoramo Genesis TV iteganye na Hotel Okapi muri ground floor. Mwaduhamagara kuri 0856868682, iyo nimero iba kuri WhatsApp. Website yacu ni wa3kundubuzima.rw, YouTube ni Kunda Ubuzima Health Care, kuri Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok n'andi atandukanye hose mwatwandikira, kandi turi ready kubafasha. Dukora kuva guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu saa 2 z'ijoro. Twiteguye kubafasha kugeza serivisi nziza, duhari ku bwanyu. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ikigo Kunda Ubuzima Health Care cyifashishije ubuvuzi bw'imiti ikomoka ku bimera iva mu bihugu bya Aziya nko mu Bushinwa n'ahandi. Ubu cyiteguye kuguha ubufasha ku ndwara zitandukanye zirimo indwara z'umutima, diabete, impyiko, igifu, umwijima, umugongo, umutwe udakira, indwara z'uruhu, ubugumba, prostate, guhangana n'ingaruka zo kwikinisha, ama-infection ku bagore n'abakobwa, ndetse no kunanirwa kunoza amabanga y'abashakanye. Turagufasha kandi gutandukana burundu n'indwara zirimo imitsi na rubagimpande n'izindi indwara zose zigenanye no kubura ubudahangarwa bw'umubiri. Menya neza kwita ku buzima bwawe, ugana ikigo Kunda Ubuzima Health Care. Dusanga dukorera mu mujyi wa Kigali ku Muhima, mu nyubako yegeranye na Hotel Okapi ikoreramo Genesis TV muri etage ibanza hasi ground floor. Wanatwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukaduhamagara kuri 0745686682. Ushobora no kudusura ku rubuga rwacu ari rwo wa3kundubuzima.rw. Mu kigo Kunda Ubuzima Health Care, kwita ku buzima bwawe ni inshingano zacu.